Wel, dyn ni wedi bod yn dilyn y dosbarth yma ac y copi bush timelod sydd wedi cael tynnu mewn to i'r brig. Odyn, a ceffil lyflu. Bendigedig yn y gair. Wedi troi allan yn hynod dda. Oh, beautiful. Length y rein, cwarteli ôl, mae'n beautiful anu yma. Mae ansawdd arbennig yn fan hyn, Mrs Sarah Baker, y berchenog, ac wedi i troi allan yn hynod dda. Wel, mae'r ail ceffil cael tynnu mewn nawr ar trydydd, y ddoi yn nhw i credu. So bod mae Tracy Land yn y beinyr wedi gofyn i bob un nhw cerdded allan, ond jyst i cael gweld nhw unwaith eto. Unwaith eto, cael neud siŵr mae hi'n yn hapus beth mae wedi wneud. Wel, eto y tair gyntaf wedi aros yr un fath, ond mae rhyw newidiadau bach wedyn lawr y llinell. Gan i weld. Wel, un dosbarth ar ôl yn yr adran yma cymaes cyn y bencampwriaeth ac mi fydd un bencampwriaeth o safon sy'n ni'n deud. O, dyn, cos am y reswm, os yna gyd debyg yna, outstanding animal yn nhw. A ceffylau Rhan-frid Cymreig ar adran yma wedi cael ei cefnogi yn hynod dda eleni. Ac, a mae lot o gwaith i trafod i wneud y sio, cyn dod i sio, cos am y reswm yma, plethu mwng na, mae'n spot on dig e. Y buttons bach, yr un seis ôl wedi trwyddo, mae'r cwtau wedi cael plethu, a bob bydd yn wedi cael wneud yn dda. Wel, y rhosglymau yn dod allan a'r noddwyr hefyd yn dod ymlaen i gyflwyno i'r enillwyr. A llongyfechiadau i Sarah Baker gyda copi bush timelod yn ennill y dosbarth yma yn adran y Rhan-frid Cymreig. Sarah Baker from St Lawrence in 10B with copi bush timelod. Un fach i fynd na. Second is 842. Matthew and then Rhan-frid Chapman. You're right there. You're right. Yeah, good, thanks. You're right to have a good word. Yeah, good. Third, 788. I'm happy, yeah. Sussex. Oh, my spectacles are on. Go on. Fourth over the page, 847, Julia Owen, Daryl Dream Boy. Well, congratulations, a great class to win. It was, I was over the moon with that. Thank you very much. And looking fantastic. We commented that the pundit and myself, the best turned out in the class by far, we think. Thank you very much. Lots of blood, sweat and tears and lots of breaks. I bet. Tell us a little bit about the yearling. He's a credit to his owner and his breeder, Mrs Sarah Baker, Coppy Bush stud. He's by Small and Matino, out of Sarah's son's show pony, Chillick Storytime. So he's homebred, very much a pet at home. Have you been showing much this season? This is his second show this season. His first show was last week, which he won and went champion, and then that was an outing for here today, so we landed. Oh, well, a good prep anyway. Definitely. Llongyfechiadau, diolch yn fawr. Thank you very much, Up of order and hands together. The winning yearling, Sarah Baker's Coppy Bush Timelod. Gyfechiadau mawr i Mrs Sarah Baker yn ennill y dosbarth i'r rhai blwyddi yn adran y Rhan-frid Cymreig. Na fydd yn aeddfedu dros 148 cm. Coppy Bush Timelod yn ennill y dosbarth yma. And Llanwar, Miss Candy.